Andaman Lunishan Kosinyam la non roisni. Report bana ling bala kwiko dana chitwok ka jabal Iraq. Koran chitwok cha kuma SPLA IO cha ya chakaka. Ka chakaka man cha chakaka je. Nyu da jen wo shitwok. Kuma SPLA IO ken kanere kontin tintika jabal Iraq ka mining site. Ken kama kore kore chitwok wa channel chob jen baro wirong wan chaganak. Kan we're online TV channel channel right in long commission me and go natin contin te ci korsi ter chalaro pande kala opposition group barate jen ci togolo gula ngani jane karodi andi o jen o tike koromo ko ci toganta mate ke video ni ja share online ti nyu den o kanedi contin cha koromo ni a charge to so de kono ngach ko bana kula technique ko ngum la ro de ki what exactly happened namo amide yendi al technique kuma SPLA yo chikana condemn already koran ci tuok chikane ko ngai kon ji SPLA yo la credit chikana nan mite gare mu ci tuok ka mi shi kan lat kan bukan ji lar no chikane le mo ka yene to so ko kuje mon SPLA yo tele korum kana tuok ne ko ya ko tuok wa ke ngani jan karodian chana mo cha jalat de konti ke ngai ko amite ka mishi tuok then la jo jen wodi ba gwa da nan tuok tin badil ngai so gwa da na tuok tin riga me tuok doro shal kamo ijabel Iraq gwa da nan te jangtin ki gwa da la kan dam la kana kamratin na me da la report mi de we ke ya ka ta da nan shi report je bin ke ja so a report mo che jo jen wo tele kuma SPLA yo tele jetten ban more information bana ka jek gore channel kwa subscribe ya more detail biya la jeka gwasen be gor kono bo kono diala kon lat kurin bana ngaje no ciga to ko ke mum ci to jen ta dan ten da la jen information mi de we ka kon man de kon ku gwase me ko already en kur ci to ci to already ko mo ko ya to ci te jibon to wan te ne ga ne ti mo shirach te chanang ne ka gya da ka juba te wakich mi kuma SPLA yo take tetten chikan la no kanetin content makana e kan right kan katung nuare ka e report nya mo report nya mo ko chi report che we ka ta nan gan lat ke je cha bo je no di en Ramadan right jen gwal cha gul kam mes mi cho da lot cha jugo no la re ne content chi mak ko jene me chi kore tuogo and gwad mo jenete toy ke jenete to cherod cherole lo le shire mishi chiliu ki mi cherod palpin bas after that mi cherod palpin ni che joje no chi jen poinde men chi na chi ke jen cherolo je jamat chero je jamat chewe gwad dan ki cherode nyoko mo bararode ko ba ku ngaje no ki ba kula ken no che la no che jodien cheling lo right ken ka tungnat so me chabu confirm tama che take another report to chiben ano indeed che gulte ke kanedi sije jogo no jin la arena but time right now che take video cha share me la ren won video ndo ya share allow needed thin kene content ko den cha la de jang wa ga jang karodien so na me mid la ro den tama kuma SPLA hotel credit me kana de kana nang tene me ko chicken but along when wal needed to ka jen gold mining side mo wa cha ka gorten jen me dong let ro de je ne tu wan bo gaina mu chi do to cha dong SPLA yu ke report at cha la jang ne ken nam ki chi kon ling wa dong de kala SPLA yu but jo temolo SPLA yu ke innocent at this point tele get they do not have any on this so korm yo lot more detail ban ga le je ko gwaden be ko bo konti ga ngaje no ngum le ro de and gore channel bana more information bana ka jeka gwasat be mena dia na bialin gwas me bala jena dana ci tok ka jabeli rap gwan me chane ten kontin la jang cha connected ka ken karodian ka ngani ken nyenyo are koromo chane jen baro dum wan cha connected ka cha kuma SPLA yo cha ka cha katen but SPLA yo ci kana be condemn mi ci kana mo lat ken no tel ne tet kuma dan choda lat so no mo mi choda lat en le bialin gwas me bala jen lere ci tuok ka jabal Iraq gwada dana kam ka damno ratin ci report ci bene wode ne cha ne di shop ke jen baro dum wan cha connected kane da to wa ke ngani
wa ken yam ken ni kon kan ran ni barak meten wan mo barak mo chikan ai kan ga juitin kan ne ya juitin wa ke ni but no mo wa gula wrong information ne kon nyen wa gul ga ne ten kon tin la jiwi ke ngana krodian wa tiga gang le tin wen no mo mi chora la no jeri podana to no mo